Yesu ashimwe. Kireri ya ngwino wegere hano tujanirane ni kukwisa. Dusome ijambo ry'Imana, sindi butinde kugira ngo twinjire mu mwanya wo gusenga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli gice cya 47 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 12. Turaje no kusoma mu cete cyabe Filipi, hanyuma tuvugane bukeya twinjira mu mwanya wo gusenga. Gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli 47 umurongo wa 3 gushika ku murongo wa 12. Haravuga ngo maze uwo muntu avuye aho ariko aragenda yerekeye ibirasirazuba, yari afise umugozi mu ntoki awugeresha amatambwe 1000 ahwanye nayo ukuboko uciriye mu nkokora. Maze anjabutsa ayo amazi andenga ibirenge, arongera agera amatambwe 1000 anjabutsa ayo amazi angera mu mavi, arongera agera 1000 arayanjabutsa amazi angera mu rukenyerero. Hanyuma agera ikindi 1000 aburuzi ntashobora kujabuka kuko amazi yari yuzuye, yari asigaye ayo kujabukwa n'uwoga, uruzi nigwari ukijabukwa igihagararo. Maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbega ivyo urabibonye? Maze arangarukana tujana inkombe y'uruzi. Nkiriko ndagenda ngize ntya mbona ku nkombe y'uruzi hari ibiti byinshi cyane hakurya no hakuno. Maze arambarira ataya amazi atembera ibirasirazuba, azomanuka mu kiyaya araba arinda ashika mu kiyaga c'umunyu. Niyashika muri ico kiyaga azokiza amazi yo muri ico, kandi ahubwo ruzi ruzoshika hose. Ikintu cyose kizima gikunda kunyogomba mu mazi kizobona uko kibaho. Kandi hazobamwo n'isinzi ry'amafi ryinshi kuko amazi yashitseyo. Kandi amazi yo mu kiyaga azokira. Ikintu cyose kizima kibona uko kibaho, ahubwo ruzi ruzoshika hose. Haleluya. Kandi abarovyi bazohagarara ku nkombe zacu, uhereye muri Enigedi ugashitsa Inegurayimu. Hazobaho gutera isenga, hazobamwe amafi y'uburyo bwinshi nk'amafi yo mu kiyaga kinini, kandi azoba ari menshi cyane. Ariko ivyondo n'ibishanga byo ku nkengera yacu ntibizokira, bizohebegwa umunyu. Kandi ku nkombe z'ubwo ruzi hakurya no hakuno hazomera igiti cyose cama ibiribwa, ibibabi vyavyo ntaho bizokabirana, kandi n'ivyo vyama ntaho bizobura. Bizohora vyera bijana n'ukwezi uko gutashe, kuko amazi abitunga ava heraho urusengero. Ivyo vyama bizoba ivyo kurya, n'ibibabi vyavyo bizoba umuti wo kuvura. Amen. Amen. Hallelujah. Turaje gusoma mu cete cyabe Filipi mu kanya. Shaka mbanze vuge kuri aya majambo. Iri ni ryo jambo ry'ukwezi dufite, n'ukwezi ko kwigira imbere mu bwiza bw'Imana. Hari aho twari turi ariko ntidukwiriye kuguma aho. Uwatwigishije yatubwiye yuko tudakwiriye kugumaho, tudakwiriye kuguma ku birenge cyangwa ku mavi cyangwa mu rukenyerero. Oya, dukwiriye kutwebera mu bwiza bw'Imana. Yagize iyerekwa abona ukunda ayo mazi yatemba, arabiraba babapima, arabiraba ukunda ayo mazi yaguma yiyongera, ariko wa muntu undi yacika intege, abandanya nawe adwebera. Haleluya. Abandanya ataguma hamwe, abandanya yegera imbere, ngo agasubira bagapima zijya ntambwe 1000, agasubira kandi akigira imbere, bagasubira bagapima akigira imbere. Haleluya. Agera ahantu atakiyabasha gutambuka n'amaguru, hageza aho koga. Ndakwifurije muri uyu mugoroba utwebere mu bwiza bw'Uhoraho, aho utabera ng'abandi, ugashishikara wigira imbere. Ikibazo turi mu kugira, turi mu gusenga
waba ngumva gatoya Imana tinashitse. Nico kibazo dufite. Ukumva ati nashitse. Imana yaba ngiguhishurira kantu kamwe tibirarangiye. Ubu ngo ndumva Imana cyane. Aho wabyina gutya gatoya ukumva ibintu bikiyemute zakemutse. Ukamugenda ukiyororosa amashuka ukumva yuko washitse ahantu. Uzuvuga ngo ndawurashika. Haleluya! Haleluya! Sove! Ezaliri mwandala zafe. No, iwe bimutera imbaraga zo kubandanya. Ntiyigeze ahagarara, ntiyigeze acika intege, ntiyigeze avuga ngo ariko bino bintu ndaguma nisunike muri aya mazi. Ariko uko yapima agasubira agatera intambwe, agasubira akigira imbere. Haleluya! Haleluya! Sove! Bira mugenzi wawe ngo biragusaba kwigira imbere mu bwiza bw'Imana. Biragusaba kwigira imbere mu bwiza bw'Imana. Amenye kuri se w'imigisha Imana yimuriye erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha Imana yimuriye erega sinakurekura. Bima tasave Sinakurekura. Erega sinakurekura. Haleluya. Sinakurekura. Erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha Imana yimuriye erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha Imana yimuriye. Haleluya! Bwana asifiwe. Kubera ukuntu yako azakira no gutera intambwe. Bibiliya yavuga ngo ayo mazi yari kwaca aca. Ikintu cyose kizima gikunda kugenda kinyogoma. Aho ayo mazi yatembera ako kanya yaca kiba kizima. Hari urugezo tugeraho rw'ubwiza rw'Imana. N'ahantu uciye hari ibibazo bikaza bihunga utiriwe usenga. Kubera kuzwerera muri ubwo bwiza bw'Imana. Hilari mwandala zafe kaza wumva Imana, kaza wumva muri kumwe. Hari ibitegerezwa guhunga. Wira mugenzi wangu hari ibitegerezwa kwiruka. Bima sakota lari mwandala verega. Jelande la zolomere de la fe. Bringa zalari mwandala verega. Salitele mwandala zala fe. Bima asitele bondele zave. Bringa la zolo fe. Aho muri ayo mazi kubera ubwo bwiza hari ibintu nga bitatu byagiye bitangwaho. Ikintu cyambere zazana inyungu y'umugisha ukomeye cyane. So mu murongo wa 10 kuri ico gice cya 47. Kandi abarovyi bazohagarara ku nkombe zacu. Abarovyi bazohagarara ku nkombe kubera ubwiza. Prekisi aho hazobaho gutera isenga. Nugukozaho gusa. Aho hazobamwe amafi y'uburyo bwinshi. Amafi yo mu kiyaga kinini. Amafi yo mu kiyaga kinini. Kandi azoba ari menshi cyane. Kubera ubwiza bw'Imana hari ibintu bigiye kwikora ku buzima bwawe. Ukutera intambwe ngo amafi yari menshi cyane. Belanda la zalafa. Ibintu bizabyikora. Bwira mugenzi wawe ngo hari ubugezo ugera ibintu bikikora. Birakuzanira umugisha. Haleluya. Amen. Hari ubugezo ukwiriye kugeraho aho ibintu byikora. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Aho ibintu byikora. Bwana sifiwe. Haleluya. Ayo mafi yaguma gwira, yaguma yiyongera. Kubera iki? Kubera rwarusi ubwiza. Kandi ngo gore ko rubahera urusengero w'Imana. Bwana sifiwe. Amen. Hari ibintu byikora. Mumbwire ngo hari byikora no mugoroba. Hari byikora no mugoroba.
hari ibyikora uno mugoroba de la soni de la ver je l'angre des affaires hari ibyikora uyu mugoroba atukuzwe Jehova biratuzanira umugisha amafi yaragwiriye amafi ari multiply amafi ari igwiza kubera ubwiza bw'Imana hari ibyikora bikagenda byigwiza pera sobe icyakabiri hari imbaraga zo kuzura iyo twadwebere muri bwa bwiza bw'Imana n'ibyapfuye bisubira kubaho so mu murongo w'ikendama bisubira kubaho kandi ahubwo ruzi bisubira kubaho hose aho ruzoshika hose ikintu cyose kizima gikunda kunyogomba mu mazi aho kizobona uko kibaho puritation de cas hazobamwo n'isinzi y'amafi evarisation de amazi ashitseyo kandi amazi yo mu kiyaga azokira ikintu cyose kizima kibona uko kibaho ahubwo ruzi ruzoshika hose hariho imbaraga zo kuzura iyo tudwebera muri ubu bwiza bw'Imana n'ibyapfuye bigira ubuzima n'ibyapfuye bigira ubuzima azura umwana wa Yayiro wasuye umwana wa Yayiro yasuye umwana wa Yayiro wasuye umwana wa Yayiro egamana imigambi yawe ku bana ibihe byose ihora ari byiza waboye Pawulo na Sila wabonye agahinda kaya wasuye umwana wa Yayiro tuzamura Yesu amaboko haleluya uyu mugoroba Yesu akuzurira ibyawe zapfuye pima zakote hari ingingo zawe zapfuye uyu mugoroba Yesu arazigira zizima kubera ubwiza bw'Imana Yesu agira pièce de rechange hari ibintu biba byarononekaye akaza karamprasa shalandre varigaye uyu mugoroba araramprasa byari bigwaye mu buzima bwawe sasa ikidari sindacu sinzi uko wewe regera ibintu neza amazi yihindurije ngo numva uregera ibintu neza bingala z'abapfa prick prita la sauve ezalitele mwanda la z'abapfa uyu mugoroba ibyawe birazuka ndagutangarije ngo uyu mugoroba ibyawe birazuka Yesu yageze Naini Pastor Eric Yesu ageze Naini atarijira neza mu gisaga akiri kwirembo ry'igisaga muri icyo gisagara hari abaye urupfu umwana umwe w'ikinege w'imfubyi yapfuye Yesu ngo arasa harimo amaganya n'amarira harimo umuborogo mwinshi atukuza Jehova harimo kurira kwinshi harimo amaganya gerageza kuraba izo korteje zazibisikanya ya Yesu nayiraje Yesu bwari ubuzima haleluya Yesu bwari ubuzima Yesu araje ariko ni igitangaza Yesu ngo aje barahura n'amarira menshi ngarababwira ngo stop muhagarare ariko ndamukunda Pastor Paul Yesu yamavuga ngo ni muhagarare no kuri kw'Imana abandi ga nabo ko bararira aravuga ngo ni muhagarare windala zoromekaya kubera imbaraga agenda n'ubushobozi bwo kuzura bwari ubuzima barahagarara ngo akora ku kigagara zari bizembe aho ubundi bwo timuza mubona iyo tugiye ku mbanda hari uzuja gukora kuri ya masanduka uzuterera ijisho tuza dutinya gukoraho uraje kumukora ku
kuzapfuye uzuterera ivi. Hari n'abantu nza mbona dushikiriya ngo turajana ndahuja tutaenda pamoja uraja nibamureke tuwebe ko aja muri wa mwoho barigayene no yes ndamukunda ngo agikora aho gabagiye guhamba lesova bagiye guhamba ariko ndagutangarije ukuri kw'Imana uyu mugoroba Yesu arazura inzara. Jesus de karite wambe kugira ujya batiri wambe kugira bamabona ko kagahungu kamarade ariko ndamukunda. Haleluya haleluya bamabona ko gasimbuka Jelandre Gloire Descache uyu mugoroba hari biba ubunyi ibi papa. Haleluya haleluya bima papa ego. Hari umukobwa witwa Yvette sinzi ko yaje. Yvette yaje ntiyaje ari ruguru. Yvette yari afite ikibyimba hano aha mu mutwe Pasteur Gikwe ka ifufuga za kabyimba kigaragara akaza mu gicaniro gihari. Yaratanguye kwiyumvira ngo ashaka abaganga ababaze kundu nyine bozocopera umunsi umwe. Vuga ngo umunsi umwe. Umunsi umwe bayila sobe umunsi umwe ariko ndakunda Yesu iyo hageze gukora none ararya ngo abyuke ngo akore arakibura uko ni ukuri kw'Imana arakibura. Nta maraso yayumva Yesu yamaze arakimira wenyine aracopera iriya nta maraso ariko Yesu azikopera. Mana shimwe mumarikira Yesu amaboko. Haleluya umunsi umwe uwo mukobwa Yvette igituma narivuze gutyo nuko ataje muzomubona. Nanje nari narakibonye kandi nari maze kumusengera ariko ntiyambwira icyo yari afite ibindi yasengera icyo yari yariyakiriye. Hari ikibazo mu bana waruhu ukiyakira ntubu ukigisengera ukabona ko byarangiye. Ndagarutse nayo ibintu uza ko numva amazi yihindurije neza kandi nayumvise kare mu masengesho twagize kare abantu bataraza. Nabonye ndabyina nicaye hari nari muzima ariko cyo gihe numvise ikintu twari ko turasenga bukeya n'abasenzi hano twagumye hano namanuka sawa mana nakora kw'Imana. Aba bana b'abakobwa niko muko witwa nde? Kesi wa Yesu. Kesi wa Yesu oro wa Yesu nye nakora kw'Imana oro wa Yesu kesi ariko gapana ibintu byo ariho wa muyobozi wanyu uzubavundikiriya iriya hakurya gusa ngo bigende gute uko Yakobo ndamubwiye ni sawa. Hega ni kuwa Mungu nabonye aba bakobwa ko muragira neza kandi nkumva ni ikintu kiri indani muri mwebwe mumeze neza. Si ibintu byo kwigirisha si ibyo kwishongereza nababonye. Pima para soba brikis longere desave ariko ufite ingabo shawo yako ni sawa. Abasugira ngo hari ikibazo cyo resist imbere biciye muzezi tibikunda ngo bamabona kagahungu karabyutse Yesu yamafaze ngaho mama takira umwana wawe ngaka gahungu kawe taha. Elvi gerageza kuraba icyo gicapo abantu bamwe ko baracari ko baboroga mu gisagara. Unamugoroba Yesu azuri
wasuye umwana wa Yahiro erega mana we Gamani imigambi yawe umwana we ibihe byose erega mana we Gamani imigambi yawe ibihe byose ihora ari byiza wewe Pawulo nasi abanyagahinda ngaya basi wasuye umwana wa nimube nga bagira gushyira amaboko muyagira gushyira ariko Yesu ari hano mana we hano hatobotse igicaniro cy'umuriro giteye ubwoba ko nariko mwaho ndavuga iminota itarenze 10 hatobotse ariko n'ubundi ngiye kugarukiriza gusenga amazi yihindurije shaka yuko dusenga kandi usenge wumve yuko ibintu zawe wumve yuko unyeganyeza birakwiye yego pima saba muri aya masengesho twayatanguye ku munsi wa kabiri n'amasengesho atangurira ukwezi twirirwa imbere y'Imana naho kuwa mbere akaba hari umwe muri twebwe wagize gutya bigeze kumwopera akabyimba mu nda barakopera karakira noneho ngo agire gutya kuwa mbere yumva kagarutse harya nyine mapepo se aza hari igihe Satani azagira gutya yabona akiyongeza noneho arasenga kuwa mbere ati Imana ejo turatangura amasengesho nta operation nkeneye kandi wowe umenye uko uzaranja aka kabyimba kayonge pima saba lendre gloire ngo ndareba ngira ntiyashe ariko ndakunda Yesu kabisa kuwa kabiri turasenga ngo akore yumva karacyariho arataha kuwa gatatu n'umunsi kuwa gatatu arasenga wira mugazi wawe ngo asenga wangera usenga arasenga amazi arihindurira ibintu birafunguka Yesu atangura kopera Yesu azayohotera mu gacerere akopera mu gihe wowe utawumenye icyakiba aropera atashe abwira umugabo ati ngo numva ibintu byahindutse ya ko numva ibintu byahindutse ngo ashike asanga kamenetse nta operasiyo uno mugoroba Yesu hari ibyo hari ibyo azura mu mubiri wawe byanze ibyananiranye ibibazo byananiranye byakuweho n'Uwiteka ibibazo byananiranye bikurweho n'imbaraga zawe baruri imbaraga zawe zikuweho baruri imbaraga zawe muzamuke hano nawe ndibakubaza nawe uzababwira Yesu nawe ndibakubaza nawe uzababwira Yesu nawe ndibakubaza nawe uzababwira aka gatatu wanasibiwe amen kubera bwa bwiza bw'Imana kubera yuko utaguma ahandi hamwe biza biduha kumererwa neza soma ku murongo wa 12 ma kandi ku nkombe z'ugo ruzi Ku hakurya no hakuno aho noneho si rwa ruzi ni ku nkombe kubera kumererwa neza Felix ku nkombe
ndakurahiye ukuri kw'Imana kubera ubwiza bw'Imana iyo buri kuri wewe n'ababanyi barashikirwa ku nkombe aho hazomera igiti cyose cama ibiribwa ibibabi byabyo naho bizokabirana kandi n'ibyo vyama naho bizobura no mu bugaragwa wowe uzoguma wimbura bijana n'ukwezi kandi uko ukwezi gutashe bizohora vyera mbwire mugenzi wangu uko ukwezi gutashe muri make Imana iguhaye umugabane wo kumererwa neza kubera ubwiza bw'Imana iguhaye kumererwa neza wongera umererwa neza wongera umererwa neza wongera umererwa neza wibutsa abasigaye bajyana yanebe bikaje intwaro zose tuzabuka yamusha mbwire mugenzi wawe ngo ugiye kumererwa neza cyane ugiye kumererwa neza cyane ugiye kumererwa neza cyane kumererwa neza cyane ndagutangariza ngo ugiye kumererwa neza cyane ugiye kumererwa neza cyane kumererwa neza cyane Jésus no tugeze kuri dimension yindi urebe ugiye kumererwa neza cyane mumbwire ngo amazi si yayandi ugiye kumererwa neza cyane ugiye kumererwa neza cyane ugiye kumererwa neza cyane bima esaba uko umwaka utashe wabura ukwezi uko ukwezi gutashe nako nari nsimbiye ngo umwaka kuko tugiye kuwurangiza uko ukwezi gutashe mwaba mama uko ukwezi gutashe bibi uko ukwezi gutashe uko ukwezi kushe bima basaba uko ukwezi gutashe uzohora wimbura ndagutangarije ngo uzohora wimbura ntibizohagarara ugiye kumererwa neza cyane ugiye kumererwa neza cyane ugiye kumererwa neza cyane ukoga ngo ndahanura pima ugiye kumererwa neza cyane 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 apana bukeye cyane mubwira ngo cyane Auguste cyane ugiye kumererwa neza cyane ndabarahiye ukuri kw'Imana ugiye kumererwa neza cyane pima ugiye kumererwa neza cyane uyu mugoro ugiye kumererwa neza cyane ugiye kumererwa neza cyane pima bangu umureba mu maso neza uwo muntu kuko hari bamwe ndumva ntibirinjira umurebe neza umubwiye ngo ugiye kumererwa neza cyane ugiye kumererwa neza cyane Brice Jenite ugiye kumererwa neza cyane atukuzwe Jehova ugiye kumererwa neza cyane les hommes de la paix ugiye kumererwa neza cyane ugiye kumererwa neza cyane ugiye kumererwa neza cyane Brice l'effort
Hari umuntu wari ufite ikibazo cya estoma, yari isigaye umurya akumva n'umutwe uramuri, nakire mu izina zahora bijana, yumva imuri akama yumva n'umutwe uramuri, akagerageza utundu yofata dukaruma bikabuza akanya gato, ariko kenshi kazuribwa karibwa cyane, wari umaze n'iminsi wibaza ibibazo byinshi. Lezova uhoraho yahageze, iki cyago ko numva kigira kiranduke nimunyeganyeze tukiridure, hasigaye akantu gato, hasigaye akantu gato. Ndakura yikuru kw'Imana akira kuba muzima, cyo cyago kiragiye mu izina rya Yesu, cyo cyago kiragiye mu izina rya Yesu, kandi